أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamdi керам uzvišenog gospodara Allaha azza wa jalla koja stvorjamen, uputjamen, embare blagodati adinjamen. Salavatim selami bičalađi kamaruman go pegamberi o Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Lesili familja ili bejti, lesiram Allah kula sinema nije takvalio ashabija, em samom šarkula katrudinen peko piro životi ki praksa tanet, o Kur'anem suneti džiko jevmul kiameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, halalim kodini. Amen, počmijam, znači, lafi tekera, taro Ibrahimi a.s. avde tano dujto deo lesta. Pa sa sovakerjam, znači, Ibrahimi a.s. ov bešla živija, ano Babilu, ili avdisutno Irak. Emo teko doa pirothan, piro narodo, Allahe azza wa jale, emanušen vikija. Ama sa sovakerjam, Ibrahime a.s. niko na odazvinjape, osim dujđene, kada alo vreme, znači Ibrahim a.s. te durjolkota, te čerel hijđera, te selinipe, a kedjam paloleste džele samo dujđene. Jektano muž, jektani džuli. Džuli sine nesiriromi Sara, a od dujto muž obkasni ovela, znači birimotaro Allaha za ođele, u stvaru dvajtano, o lutkova kasni ovela, znači a.s. pejgamberi. Pa znači, kileste na verujnena osim dujđene, o lute mesara le sirironi. A o manuša le soro narodo, ola razna spletke, zamke, kerge, ne bili Ibrahime a.s. te mudaren. Pa Allah azza wa jalla dozvolin Ibrahime a.s. te kerel hijđra, znači ti klotaru Babilon, tava disutno Irak, te cidel peotar, te čerel hijđra prema li Palestina. Pa Ibrahim a.s. znači, selini petaru Irak, ani Palestina. A modova seliba lesoro, modova drumo lesoro, ovela bud baro. Ovela bud baro. Pa putuino Ibrahim a.s. pirerom ja prvo džiko Misr, abdisutno Egipat. Ne bilje manušen te vičini ko Allahi azza wa jalla. Kedo Ibrahim a.s. reselo duri, ano Misr, ano znači Egipat, na sine niko aver te obožavenje Allahe azza wa jalla osim ove mesiruluni, samo dujđene. Samo dujđene, a beršencar buti pirina rodoja čerđen. Beršencar znači emanušen trudingjape, taro širk, taro kufr, taro kipija te durjari, avela znači anu Misr, kerela hijđra, te džal premali Palestina, ba čula drumaldana, čula no Egipat. A o te naraki nikasko bišaj Allahe te obožavine osim ove mesiruluni. Pa kod ova drumote, kod ova tan Ibrahime a.s. a stari dujto iskušenje, dujto musibetjan, ono iskušenje sinele se kolesuro narodo. Znači su nele problemi lencar, pa dži, pan, lele, dživan, jak, frdingele, sostave čula fikerjam. A kanaka teke da alo anu Misra na Egipat, a džikerle dujto iskušenje. Šunelo Ibrahime a.s. ka eno Misra na Egipat i sijek kralji, koje tamo jektano barozu linčari. Hemov, kada god šunela kaj si da ih džuvli, ovo znači naredine vojskake, ovla džuvljata ne upe džilesti. Pogotovo kad šunela kaj si da ih džuvli, koja je tani dindin ili ženimi, koromtani, ov zarobinila, ne bilila te silini. Pa šunela kanaka ova kralju zulunčari, kao Ibrahimi, znači a.s. alo je ha džuvlja okranu Misra. Prvo su čerela kao kralji, bičaljile se pire vojska. Kada li je vojska fučela Ibrahime, koji tu kja manušni, koja je tani tuja, o Ibrahima a.s. kergea, oj tani miri pen. Oj tani miri pen. Normalno misljak miri pen ko dini, na kaj na ne sirirovni, nego arakajka alternativa, su se okrali i ne sakota bijati, kad bi neko avel pire romnja koja se neženi mio bi zarobila i bi stilujimla. Pa onda Ibrahima a.s. znači vakere vojskake kao oj tani mi ripen, mislim, oj tani mi ripen kod dini, a na kaj na ne siri romnji. Pa je rini pe vojska ko krali, no međutim o krali osetim ja, znači kaj u stvaru oj tani ne siri romnji, džangla odova, pa insistirine o krali od ola manušnja, to jeste Sara, ta ne upreleste.
Pa irini pe vojska bytodrom, hem kistila lela je Sara, a Ibrahime panen le Andreja Nuker. Subhanallah, zamislim kja slika. Samo je to na koja iskušenja. Znači, našelam do gavko te ovela maltetirimo, mučimo, pa čak hanlo, frdimo, a nijak. Jer ga na vela, znači, selini pe, a starle dujto musibeti. Panen le vojska Andreja Nuker, a eromnja le serelena tigarem na pokrani. Ova čola panlo ko kerem dova ko Allahi kerela, Allah azza wa jalla te spasini le sere romnja. Pa kada le sere romnja anđela na dvoru, a na dvorcu, ovaj kraljesi ili palata, a kvazu momčari probija, znači ta velna ke paše, no međutim oj dova ko Allahi kerja protiv leste, hemo kralji ta rojedrom samo pelu. Znači taman bi avel pašu zilato i dova kerel, a kva bi pero. Celo li su telo, znači losa paraliza oko činjape, hem naštijate mrdine. Pa kana ovla molini, hla ker dova, ko tiro gospodari su, se dikaka je lakoro gospodari, ka buli lakere dove kerelo. Hla, ker dova ko tiro gospodari, ve molim penula te pomožinima. Se hla, ko dova kerjan, ako tiro gospodari man pomožinja, hla me više tuke nakavav, to jest naka probinav, te napadinavtu ili pa te keratuke da ih zarari. Koji kerela dova ko Allahi, hemo kralji, a velu prav peste, no međutim od dva pirodin do lafis od ingja iz neverini. Oduj to drom probini, znači sarate napadini, koji pale dova kerel, hem pale o kralji, znači paraliza ovel, hem sa nesposobnom počini pen perel tere. Pa upale molilma, hema kerla ke, aman keravke, dova ker kotiro gospodarja, kva drom dava mirolafika i čačenaka za dinavtu. Oj pale dova, upale, znači napešela ko pirolaf. Ema gari ne trindroma, evo trito drom, koga već molingjavate, dovate kerel ko Allahi te sastjadne, tega novi kini prevojska, ema kerel ko lena kala sojča či pasejtani šeitani, kod ja smisla. Jer oj demek diklaka te pene demek oj tani sihirbaska, kerela ne save magije. Jer kod ova vreme, kogod vi kini ko dini islami, kogod vi kini ko Allahim, kasi ili god dovatanu ko Allah kabuli, ona smatrile ili dilino ili pa sihirbazi. Nešto li ana ne savana. Pa naredine vojska, znači te lillajem te mukelma, ama uzalo do vada, delala hedija poklon sluškinja koja vi kini pe hađera. Bić halilaj. Pa ojakna je Sara, lel pe hađera, mirin pe kereku Ibrahim a.s. Keda li kero Ibrahim pučela, su desingjape pojele se lakeri meni. Lakeri se kao Allah azza wa jalla, znači spasingjala kao dvazu momčari, hem penala do bingjam sluškinja hađera. Palo do kana olatrin, lerapem pođinena nastavljena perodrumno, znači prema li Palestina, koto Ibrahima a.s. nijeti kerja hijđrate kerel. Pa počmini nevo periodi ko životo Ibrahime a.s. Avelo Ibrahim a.s. ali Palestina, Sara, hađera. Pa primetine Sara, kaj višu Ibrahim ilela purote o veliko bršate kuvel, a ovoj pandale se vladi na bijangja, va kergjale se o Ibrahim, ženin tut hađera, šajo Allahi kadel tut rska prekalilate, kad bičali tuke vladi. Sob kerel, ženin pe znači hađera, moji bijanire se anguno evladi. Pa Allah denale Anab, Ismaili koja kasni, znači kovele hemo vjektaro, bić haldetaro Allahi azza wa jalla. O Ibrahim a.s. bu značila dvindjape, ama je Sara, samo vreme džava, leva to vel ljubomorno, hemangela od ove vladi koja kana bijandilo barabar piredaja hađera, to venco podur znači lata. Pa tega no Allah azza wa jalla objavini Ibrahime se, telel znači Ismailen hađera, hem te sevim lautar, to jest igarla, a nije kuv koja je tani pusto, prazno ću učiniti pa ništo nabijanje. Kod hanko te nane ni hajbe, ni pibe, niti bamanuša. Samo je tamo do Athan, a di sutni Mekka. Pa lelo Ibrahima a.s. hađera, hem pirečavi Ismaile, kova panda sine maksami, znači pijela taridaj, daj delje pestav čuči, tud, a lenca na sine ništo osim hari hajbe hem pibe. Hari pani, hem hari hurme,
nako hajbe misla ko hurme, venelenge hajbe lengo. O Ibrahim a.s. mukelanem ki pusto puv, ko tenane ni hajbe, ni pibe, ni manuša, niko na živi, pustinja živone. Pa je Hajera pođini Pavlola, Pavloleste palo sod muklalem, kodova, tepena ki je kravnina, koji je pustinja, niko živo, ništo na ne. Irini Pavloleste makerle se, o Ibrahim, so se mukeame, so se ačaveame. A ona makerljala ke ništo. Sađi ko tojna makerljale se, o Ibrahim, dalja klasov kereatiro postupko je savko, dal tano ovtaro Allahi, dalja Allahi tu kja kava naredinja, tega ne ovi rigljama kerja kao Allahi azimđele, znači agjare ne se naredija. Pa ovi rengema kerja kla, ko si agjar, onda ja se kuma Allahi naka mukelamno, Allahi naka čavilno. Te si Allah estara kava sar odredba kuma onda ja, a čavmi naka te na ne problem. Pa djalo Ibrahim a.s. mu kindoj olen ani pusto puv maškar ko bregija. Ko tanko te ništa na sihinipe, ništa na bajrola, hem paninane. Pa uklela kanađan do Ibrahim a.s. te mu kendlen, uklela koje brego, vas dela pe vas tajem dova ko Allah azzavodžele kerela bašilende su uklalem Hajjerake mi Ismailese. Pa čula je Hajjera mu Ismailija ni pusto puv, pa lo je kvakti lende na šaldilo, to jest na inele niše ni piba ni hajbe. O hurme su si ne hale, o piba su si ne pile, pa počminja kano Ismaili, a ovti kno maksami, počmini terovel trušalo, embukalo. Pa je Hajjera su kerela, sad so, znači peđando, uklela, znači hari ko brego kisafa, hari ko brego merva. Ne bili dural dante dikel, to jest prastala maškaro duj bregija, kola je tane avdi ektar obredija umrake me hađisere, maškar duj bregija kisafa im kimerva, znači prastala je muklela, ne bili te dikel te na ne nekoga te pomožini. Pa gyare od ova drumo gelo, geli efta droma. Sađina čili pa duno drom, kimerva, sarame sokera. Počminaja kisafa, završinaja kimerva, efta to drom. Pa palo su, znači, čula, efta droma su dželi tari safa, džiki merva, tari merva, džiki safa, i svako drom bi uklel ko bregja, te vikini, ne bi neko ta Allah te pomožini. Duraldan bi kjela neka si senka ko piroje vladi, ale mu klale, znači, hari pona ododi. A ona čula terovel, taro bog, em tari truši. Paljelo că noi poșodicea senca cu maximi prastan de ligileste. Că da ligii cu Ismaili, arakiote e Jibril alayhi salam, cu a kuvgea ani pu pire paka, emtari pu iklilo pai. Sau pani, nașujo pani, zem neli. Pasigjaria Hajera, olea te parvari piro evladi cu a taribok emtari truș rovela. Sigjarja Hajera, a te na sigjari se nego te mukelo pani teđal, ma dan danas staro zem pani biovem lenja biđan. Nego je sigjarja. Nesa je verzija vena da o zem lako, o anao avela de me koji sad ki smisla manglata a čavljeva kjer doj zem, ačo, kod ja smisla, znači, a te na sigjari si ne dan danas lenjabi džan taro zem pani. Pa parvadja znači pire čave, a hemoj korkori taro dva pani pila. Pa tegano Džibrili lake vakedja kaj kodovat han kao vel Bejtullah. Kodovat han kao vel Bejtullah, to jest Kaaba e Allahe soroker, kova ka kerella baša kava evladi, baša kava maksami, piredadeja Ibrahime. Palo dova znači Hajera hem o Ismail a.s. koja kaja dolina ili koja kava tam živinem, a u Allahi bičali rski hem barvarija kava tam plodija hem razno avera šukalipa. Pa su desinđo lajk direk karavana taro pleme Džurhum koja vela taro jug, koja strana, nakela tavakava tan, ko te tari Hajera Ismailija, hemola duraldan di kenje kači rikla, sar kružini koja kava tan.
Paula koga pratingeo de acilikia ligiote, di cleo pani hemrazno shukaripa ko wallahi dingya ko akawatan. Patega ni ordena sar izuni tari hajera, kodoa tan ilion te avem te selinen pe te jivinen, soilenge dozvolin. Pataro tega no rapia počminena, te jivinen ko akamu barekotan. Notare počmini više e istorija tari Meka. O Ibrahim alaihissalam otano ni Palestina. Otano ni Palestina. Em que godolele mali jela, avela znači ani Meka, ko pirevladi Ismailete dikel, ka smukla ani Meka. Jer Ibrahim alaihissalam i Ismaile but mangla. Po Ismail alaihissalam bajrola uzal pirodat, hem ovela više čavo ovela. Ovela čavo. A pošto o Ismail alaihissalam bajrola dobro, ko boršaj piredade, ki butite pomožinel, o Ibrahim i rangjale se makerja. Ovo močavo pila, o Allahi nešto mange naredingja. Učeli Ismail, ovo moda cojodova, o Ibrahim pila, ovo močavo pila, ko sojiba, ko suno, alo mange, emo Allahi naredingja, metu car kurbanite činav. Znači Allahi naredijale se, car kurbani pirečavete činel, evladi kole veršenca rađi kerel, hem taman barilo kodea doba keda je tano najman bilo hem šajdete pomožinel, o Allahi le se naredini, kaj mora o lesa žrtva je Allahe se te prinosinel. Pa je ranio Ismaili le se rakeri, o Allahi azođer prenosinel mi nekva lafi, ki suretul Safa šelu dujka ajeti. O babo, o modad, mlakera gja sar su tuke naredinela pe. A kad ike penela, o Allahi te dingja, inša Allah, kaj me sadova, kaj izdržina. Samo ispit, subhanallah. Samo ispit tari strana je čave siri, tari strana je da desiri. Pa palo se ova dujovena pokorna, koja je naredba, to je bilo slučaj mukena je Allahe se azaođele. Džanodija predaje, znači Sara velo o Ibrahim spremini pirečavi Ismaile, neni pa alo i gargali kod ova tankja, di su tni mina, men but puto tanaka, si beležimo tanko kova, tan znači ovle i kalgjale, znači ali duraldan tari Meka, angjale znači ovte, beležimo do tan, muklale tele, muklajek baro barki puvneli, angjal pirečave, hem nela znači ečkorikte oštroni. A o čau Iran gem ne se vakerja o miro modal, Iran puna miro lice aver stranu prema li puvneli, te na dikema po momenti kad ga čine, te na osetine rahmeti prema lomande. Pa Allah duj si ne poslušna je Allahese, hem kada on ole čekatea prema li puvnuklane, kuma Allah azzawajal ameno levi kijamle. Znači, ko momenti kada Allah da zvingepe više ki naredba, ali leti izvršeneno dova, so o Allah nenge naredinja, ako do momenti Allah ile vekija. Po Ibrahim ile la e čurikate na keltari mentano piro evladi, ama je čurik penđardo dova sad lena činel. Ama dova i ne samo ispit baš Ibrahim, ka ispunino dova ilina. Pa tega na Allah i plahema meno levi kinjam. To jest, šundilo glaso tari Havaj, kova levi kinela. O Ibrahim, tu odazvinjam tut ki objava an koja amen ko sojba tut vikijam. To jest, od vas otuke naredijam. Tu znači, tiro ispit položinjam. Po Ibrahim a.s. dikela prema li Havaj, soka dikel ek baro bakro kova hulela tari Havaj. Arno Allah azzawajal, taj bare kurbanea amen iskupijami. To jest Allah azzawajal mukla bare bakre, sar iskup kotan Ismaile alaihissalam. Po Ibrahim alaihissalam činela znači kao tan bakre kurbani kotan pirečave soneli. Tegano Ibrahim alaihissalam znači oko duj tana živina. Živina ali ki Palestina, ali ki Meka, obiđino osodi familije, neli, osodi ingi gajda pirari. Znači ki Palestina sine Sara, Emma pespa Ibrahim alaihissalam sine penjardo soine but kerala bari saigia bašo musafirija. Hem ne bina kjeli dive au neka speste na anel, hem ne saigia te kerel. Pa je dive puno Ibrahim alaihissalam ka resel trine dženen,
ani Palestina, dok si neki Sara, resela trine manušen, a ovren na penđarel. Pa vikilen peste sa musafirija te kerenen sajdija. Pa kalaket kudja Andre, denne selami, a ovo selami irani, hemlengi kavakeri, kaj len na penđar, učenim koji se tuve na penđarao, na sina Katara. Pa sigaru Ibrahim a.s. te činil hajvani, te spremini, te pekel, hemlengi te anel. No, međutim, palo su Ibrahim a.s. kad ja sad jabuka, čija kurbani spremindja, kova andja, tako la tri musafirija su andjali koke, niko lendar piro vas na pružindja te astaril te hal. Kala musafirija nahana, čudno buti plono Ibrahim a.s. ki pesti, al soja kava subhanu. Pa iranim pučenem hla, zarem namangen te han, zarem tune nahana. Pa kada dikleo la trin, ka Ibrahim a.s. kudjali ali sardar, leseva kerge, madara, amen nasya manushat, amen siya melaikya. Pa kana irine melaiko je tarolende, vakel kuma mesimo Džibrili, pa je tamo Mikaili, a pa je tamo Israfili. Pa kana irine ovo Ibrahimi pučela len, a so andjatu men džimande. A je Sara celo vreme sine kojeg strana djare keres kojem sa šunela su, kjera sine tikne. Pa irine na kana o meleko je vakel kuma amen alam sebepea, te bahta kera esara čavea, palo bud berša. Palo bud berša, on više purile. Enela amin laka bahta kera čavea koja anavka kiravi Ishak. A osodi već purile, sada je Ibrahim, sada je Sara. Ne samo doa enela, nego o Ishak ka džikeri pire čave, kova isto taro Allahi bičaldojem birimo kao velo dvaj tamo Jakub a.s. Svala celo ek loza familijarno o Allahi birim ja to ven peygamberja bičalde taro Allahi. Pa Allahi bičali men gagno bavislemen ki sura Hude taro de šudujta ajeti so esara vakerja kod dva momenti kada šungja. Kada ovo dva šungja vakerja teško mange. Zarem penela kanate bijanav, a me puri versiju, a ema kvami rorom purilo. Znači, pasa koja je tamo nešto čudno, neobično. Pa je ranena lako melejke, zarem čudinea tut, e Allahe sere kudretea. Ma čudin tut, odjeltanja Allahe sere odredba. Pa tega ni znači odjel dar, i klova tari Sara im tari Ibrahim a.s. A kad teki namenka nastavina, palo su Ibrahimi kazao šina, ola ali sebe pidu i buča, kuliste maliku Ibrahim. Angone butica nisu ola kada reku Ibrahimi, ale te bahtakeren Sara, kaj kadobini evladi Ishako, hem ale palo do vas, oko bahtakeren Sara su kao la evladi, kao putinen pem kađan, ko tan ko te sine omutali isela. Uništinen onalo u tesoro. Pa Paul goća ko Ibrahim a.s. sarkvlaki diskusija meni koncajem di kelata čavljen kad kjera inša Allah, znači samo čisto teđana su se kada men godi kvarkali. Pa Ibrahim a.s. bi ponekad znači džalki Meka, to bi džini Ismaile me hađera, te di kel saritane. A Ismaili više barilojem zoral gilu. Pa kada rakšav Ibrahim a.s. sarfardela e kopla, ako Ismail a.s. bavim djape streleštvo, stine bušužo strelcu ine, gađine odla koplja, čak i sjemen hadisi tamo sam kaj jektar obučava, naredilo sam te teova, te siklova, znači teova strelci te gađina. Se tla čači pa se tu marodat, mislim ko Ismaili, tla sine strelcu. Pa kada dikljaju Ibrahim a.s. sarov zoral, dilo jek divele se vakerja, o moće opla, o Allahi, paljem nešto amenge naredini. Učelu Ismaili svoje odrova mu dadu. Hla naredini mange o Allahi, te gradinav ili te vazdav ker. Ker sebe pikova ibadeti Allahe se azaođele ka kerelpe, hem ker anokova ka ispolinelpe samo o telhedi. Pa Irino Ismailim pučela, a so mešajte kerav, Irino Ibrahim tla, tu šajman te pomoži neba.
onda Allah doi počmine na kana. U Ismail a.s. počmine te kedel bara, bar po bar, a u Ibrahimi gradine vazdela o ker sebe pe Allahi azza wa jal. A Allah doi, akava ker koja počmine na te vazdenale, ko ista temelija kola margea anglal o Ademi a.s. bere čavea o šit. Nema ker jama kvajne ke ker jam taro Ademi, o laitane o Ademi o šit lesoro čavo, anguneso čivgeli margeo temelje ka baker. A kasnije, znači, kano Ibrahim je lesoro čavo kod ula temelija, vazdena, znači, o Bejtullah, to jest e Kaaba. Allah azza wa jalla planem dok Ibrahim i Ismaili vazdinge, znači, o hramu, neli, a anduno hramu koja tano gradimo imamo šengere tano dovani bil Bekkete, i Bekka. E Mekka ko Kur'ani pnula pelake Bekka. Pola gradinge e Kaaba sa jikote pnula navalangja panda jek bar. Znači vazdingela total, aba jek bar falini e Kaaba tu potpuninenma. Pa bičali Ibrahim i Ismaile te anel panda jek bar, te šajte čiven ki čošjem te upotpuninenma. Pa dok Ismaili lel te džal palo bar, Hulava u Džibril a.s. upućela Ibrahime, som angela, soro dela. O Ibrahim tma falini mangi pana jek bar. Pa u Džibril a.s. le dela bar, em vakeri, a kava bar tanu dženneti. Em delljano vas, em u Ibrahimi čivelle kod ova čoši. Kod te abdio manuša, znači trudinena pe te aven. Odvaj tanu bar, Hađarul Esved, o kalo bar kova, kalo bar, ne, ovko prvo momenti kada angjara u Džibrila, aj sam tamo dženeti, i ne poparno, nego li su i parno othud. Allah kasnije, hari po hari, taro manušin gere dunahija kalilo. Hem dan danas obartano te, hem je Kaaba, koja svedočini bare istorija koja nakre. Iako je Kaaba normalno na ne kod ova obliku sa su anglalsi, ne, jer kasnije Arapija, znači renoverije bud puti Kaaba, pa penđardo je od sa Arapija ki istorija, jer je Kaaba da doživlja neko borputija poplave, pa oštećenja, pa Arapija odlučineni divela te renoverine. Ama, Allah se ne svesno uzalo od vas ine bare haramđije, pa kerge odlukange, Kaaba ka renoverina, samo ta halali mali. Pa mu kisanje cao Mekken mjesto sine, te denem te čiven samo halali dinari. No međutim, subhana kubor haramđije sine, našti je dovoljno te keden, halali mali, te ša i Kaaba celo te renovirine. Nego džio te kozom tan javdive. Pa džio tere slje samo halale male, o koristi ne na harami su i ne na kamata razna buča kerena. Pa našti je više te kerelma, i onda udaleci se ameno kova polukrug neli od ova zidu anglav. Obeležije džikote e Kaaba ko anguno vreme sine. Pa udaleci abdije punao pe koji kaldini kod dva polukrug, da čuni pele za sad te kaldini, Andreja ni Kaaba. So se ojtani sastavno deo e Kaaba ko. So kerolo Ibrahimi palo so e Kaaba vas dela, Saloma muša počminena o tavafi Kaaba te keren, Savi priča džikerijamen e Ibrahimea so rodela ne save štav čiriklenca, so desini pelese rečavenca, kad i kanča Allahu ta'ala, ko taj sutno dersi biznillahi ta'ala. Wallahi, manina kabuja nandar te kerel, mari badeti leste kivaga komizani bharote ovel,